Nonzana Abednicho Bhebhe sihlala lapha njengenkokheli baba namhlanje mina ngawuqalisiwe into leyana kuthiwa ke inspection ye voters roll. Wena njengomuntu webandla leCCC wena ibandla eliphikisayo into le yaqalisanga. Kambe kuhamba njani? Enyathi sezithe enyathi enkayi kunjani khona? Engingakutsho kubalaleli kwakuqala ukuthi ungakhumbula kuhle kwakuthe khona uhlelo loluzaqalisa mhla ka26 lusiya phela mhla ka30 but hlalihlali sabona sebesithi bona solupostponiwe solusiyaqala mhla ka27 siyafana mhla ka30 khona ukhala kodwa kutshengisa ukuthi ke iZEC yayingekho yet ready or yayingekho prepared ukuthi yenze lolu hlelo. Umnyaka wonke bebekhona besenza lokho abakwenzayo kodwa bengakhangela ukuthi ke i-voters roll balayo, imchina ye-biometric balayo, i-ready yenala yini ama-polling station wonke abawa-announce-leyo. So ke engikunanzelela ukuthi ke ngikhuluma kunjenje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngezinye indlela namhlanje kakula msebenzi ozakwenziwa babesenza i-setup. Njalo ngizwa kuthiwa lapha koBulawayo ke imchina kayikafiki sikhuluma kunjenje. Kuthi ngezinye indlela enxe izafika namhle ebusuku kumbe izafika kusasa. Ngezinye indlela ke kutshengisa ke ngikutsho ukuthi ke iZEC ayikho prepared to run these elections. Ngezinye indlela ukuthi i-election leZimbabwe kayiranwa iZEC kukhona lapha eranwa khona. Yikho sihlala sisitsho thina sikhona ke izanu iyariga. Iriga ngoba iyenza ukuthi iZEC yehluleke ukurana umsebenzi wayo kodwa bona bese siba lendlela eyabo abayisebenzisayo ukuthi ama-elections aranwe ensitha kwezinye indawo. Ngoba nxa ukuthi ama-elections abelungiselelwa for 5 years kambona ukuthi iZEC kufanele ukuthi yehluleke ukuthi ibe le-material ngesikhathi esiqondile ukuthi yenze umsebenzi wayo. Ngwakuqala lokho. Kwesibili ke Ezra engakucela ukuthi abantu bakwenze kumbe bancedise kikho. Ngikuthi ke njengoba iZEC isitshengisa ukuthi amalanga ewaqambileyo ukuthi izabe on the ground siqalisa kwenza umsebenzi ingasenelisanga ukuthi iqalise. So kufanele ukuthi sonke sikhulume ngazwi linye ukuthi sithi hayi kakudluliswe phambili lolu hlelo ukwenzela ukuthi abantu lalabo ababe sebebuyele emakhaya kumbe ezindlini becabanga ukuthi uhlelo kalukho babe nethuba lokuthi khona lenele ngendlela elivele lihlele ngayo ngokusemthethweni ngoba iZEC isebenza ngomthetho. Nxa umthetho uthe kuzaba yi4 days kakube yi4 days. Nxa behlulekile ukufika in 4 days bafika nge2 days aba extend nge2 days. Nxa befike nge3 days aba extend nge1 day. Nxa ke befike nge1 day aba extend nge3 days. So i-extension ayibe khona ngoba ayisondaba yabantu but indaba yeZEC yibo abehluleke ukwenza umsebenzi.